Malona ngā rurua Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O le taitai o le vaenga whakupawhai le Labour Anthony Albanese ne ufuafua fifonga ina lana launga whaatau le talo le tupe na fola sia le malo i le vai senei i se teime le o te mamao ma le whaamoemoe mana malo ina nisi o e kisi o le palota a lumana i eise a whaamoemoe tā ua le tunuu. Wa yei ma le rui ar pare mia Scott Morrison sa tu ina le taitai o le Labour ia tu ina ne la seisi ofo o seisi tala o le tupe a wasa faise whamataranga rei tuangai o le tala o le tupe le malo ua fora CNA o se pepa wha apolo kiki ua su e ai palota. Tua tele lao le atu ni mataia le saunoanga le Albanese le so opo le ase wha tatau le Labour i tūranga o se tala o le tupe tala whea ngai mo Ausetalia i le nei teim whainga tau le soifuanga. O whaeroe nisi di pote le tau mate ono whaeroa mai ei fo e le malo se aso mo le whainga palota le atunu i se teimea le o te mamao. Olo i se popo lenga e fōringa wala vese wa le helikopta ma pa ula tai se tasi o mongo e Victoria a lo iei pase se nungo le waa. Whai mai leo Victoria se pepo whamataranga o tu ina mai leo whaasara lau e lua helicopters na ngā i le tu i mātua le stete mai o ngā tonu me le pone e whafua se una le toi wa ia leisi po le afo le iwa le tai ao. E meuro tau sa i dia fo i leisi helikoptera na lua ma lo iei nei dau su e su e le whae tu leo Victoria mo su enga. O nisi ripoti o whae roa i o lo o whaisi pua oa o le whae tūlea o no le asu mai le susunuina o tonga wao, ma e le mai loa i le teminei pe to o fia sa o la whae o tangata o inungo o ia whaa, a o whaataria se isi ripoti le tamai a leo leo. O le maunga leo lo o whita wa ina sao no pa u iei le helikopta i ngoa o Mount Disappointment. O lo fia maua leo leo i sini le fesosoani le lautele o le atunu ui le tau saidia o se tamaititi se furu tonu tau sanga wa whaero mai o lo o saidia le tu i saute si sifo le ai. Ko rio le au pepe na munimuni wa ia po le toe kuata le toru le au auru le asolu o le vasunei o puela na Train My Regents Park a nga i Liverpool. Ta ue ripote le 9 News na ripotiane i leo leo ma amatai su e suenga ma utu ina foilo na ata i ripote fesoson iai pe iei nisi sao no sira fia se whamtaranga i ateia. Munumuri wa ia o la eilo na ofu a onga o le polo shirt la nuriuri ma tusi mumu ma ofu vai pupu u la nuriuri. Whai maila ripote talatonuina te tau na iei le whae tua Liverpool po se vaenga le o ngā tonu o Sini. Taro sanga ina leo le fesosoani le tunu i se whamtaranga i winga i a kōlio ia wala awane le ofisa o leo i Liverpool po le Crime Stoppers i le tasi varu se lau tolu o. E le mawala ma fo isi tina po se tamaita ina tau sa idia mai le talu le po le solua o le vasunei na ripotila na ta avale o poloka i ta whenga i le whae tua Lismore i New South Wales se lava. O lo whaelo mai li poti la tamai o le tamaita e o Alina Prakal pe o na whaelo e le 7 News o se tau se soifua i no whango tangata mātutua e lima suli matusanga le matua. O li poti o ta waina poloka la na ta avale i ta whenga i le tu i saute o Lismore po le talo se fulu le po le solua o le vasunei. Whaelo le fia o nisi o no tūlanga na yeila pata inga e whaatau le tūlanga o le tau le vai asonei ai maise o le polo inga sātu inane e anga i ese evacuate le ana toe whaare au ngā ina ni nei i tūlā muni muriane ai toe whaate ia le toa tele le toe wha malo si ato le anga i ese i se teimi muni muriane ua mai tawina le anga i malo si ato le vai. Whaeroa langona mawhati o tangata i whaatara noanga i le so, ona ua toe whaaleanga ina fo inga aduenga sa whato a mai anei una whaatino atu, taru leisi lo longa whato a mai a, ia o lea fo i ua o i lea tūranga lava lea tasi. O wala awai le toa tele le malo, wala ngata tau na si i lunga le tūranga o tau mwhainga mo sa fesosoani, mo ia vaenga o le stete. No lapta ia pere stete le so, ma leanga i atu le whae unga le vai aso, i winga lo wau le tau. Ma le tala muli e ui lapta inga mele ofisor wa ai tau i ti munga malolonga pe i ta ina whatau uina lava le solo te atau si mai pasi le o ngā tatonunga le mua le taulanga o Sini le so. O se vaenga leo la lato fi nau fai pea mo le mata upe au fiai tatongi e mai se o vaenga fia whaare leia o la lato o nanga. O le solo te tu whaatasi le Nurses and Midwives Association e luaspul whaitu lanu na umi ma o le whaarua ai leo na whatau nu i New South Wales. Pe mai se sui o le asosi, e le o fia whaalongo le malo i a lātou whamatangalanga ma mata upu o lo tu inatu. O mata upu e au fia ile to e titi o rau whainga ruenga e mai se o tutongi, pe mai a lātou e le o mawhaiu na ngā whatia tau si mai, le tūlanga o iei neile mana o mianga o le au unanga i le stete. Whai mai le ABC sa tu inane se polo inga me le Industrial Relations Commissions, e whaasai o na whaatau nuu le solo te e, peitai, e le o usta ia le asosi, maona sui le tūlanga.
Tala na le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei au auli.